Dragi učenici, prisjetimo se što smo naučili do sada. Naučili smo zbrajati troznamenkasti i jednoznamenkasti broj do pune desetice. Kako ćemo izračunati koliko je 130 minus 3? Na prošlom satu oduzimali smo jednoznamenkasti broj od troznamenkastog broja. Kako ćemo sada od pune desetice oduzimati jednoznamenkasti broj? Možemo to učiniti na dva načina. Prvi uz pomoć brojevne crte, a drugi način možemo zamijeniti jednu deseticu za 10 jedinica. Pogledajmo kako to možemo napraviti. Pažljivo slušaj. Kako ćemo izračunati 130 minus 3? Uz pomoć brojevne crte vrlo je jednostavno. Pronađimo 130 na brojevnoj crti. Što smo rekli? Kada oduzimamo, brojimo u lijevu stranu, unazad. 129, 128, 127. Koliko je 130 minus 3? 127. Jeste li primijetili? Ovdje smo imali 130, 3 desetice, a sada imamo 2 desetice, što znači da smo oduzimali u nižu deseticu. Ili tako? Odlično. Pogledajmo drugi način. Kako ćemo to zamijeniti desetice za jedinice? Broj 130 ima jednu stoticu i 3 desetice. Slažemo li se? Možemo li sad ovu deseticu zamijeniti za 10 jedinica? Naravno da možemo. Znači, sada ću ovu jednu deseticu zamijeniti za 10 jedinica. Zamislit ću da je nema i umjesto nje ćemo imati 10 jedinica. Znači imamo 100, jednu stoticu, 2 desetice i imamo 10 jedinica. To je broj koji? 130. Slažemo li se? Tako je. Ovo je broj 130. Koliko oduzimam? Oduzimamo 3 jedinice. Pa sada pronađimo jedinice i idemo zajedno oduzeti 1, 2, 3. Koliko mi je ostalo? Pogledajte. 1 stotica. Koliko desetica? Tako je, 2 desetice. I koliko nam je jedinica ostalo? 7. Izvrsno. Znači, onu jednu deseticu zamijenili smo sa 10 jedinica i onda je vrlo jednostavno računati. Bravo, vjerujem da ste razumjeli. Tako je, to je 127. Pogledajmo sljedeći primjer. Piše 200 minus 2. Pokušajmo to izračunati na brojevnoj crti. Pronađimo 200, oduzimamo, idemo u lijevu stranu, 1, 2, do kojeg smo broja došli? 198. Tako je. 198. Primijetili smo da smo išli i u nižu stoticu i u nižu, tako je, deseticu. Bravo. Pogledajmo sada kako ćemo to izračunati. Imamo 2 stotice. Ovu jednu stoticu mogu zamijeniti za 10 desetica. Slažemo li se? A ovu jednu deseticu mogu zamijeniti za 10 jedinica. Tako je. Ponovno sada imam 200. Sada sam 200 zapisala na drugačiji način. 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. Ovo je 200. Oduzimam koliko? 2 jedinice. Odlično. Prekrižimo sada 2 jedinice i pogledajmo koliko nam je ostalo. Ostala nam je 1 stotica, koliko desetica? 9 desetica i koliko jedinica? 8 jedinica.
Stoga je 200 minus 2 jednako 198. Izvrsno. Otvorimo sada matematički udžbenik na stranici 46. Zajedno ćemo riješiti prvi primjer. 30 minus 4, rekli smo, brojimo u nižu deseticu, to je 1, 2, 3, 4. Koliko? 26. Tako je. Pogledajmo idući primjer. Od broja 330 oduzimamo koliko? 4. Znači, sada više nemamo 3 desetice, nego imamo 3 stotice. Idemo 1, 2, 3, 4. Imamo 2 desetice i 6 jedinica. 330 minus 4 jednako 326. Pogledajmo 120 minus 1. Tako je, to će biti 119. 670 minus 5. Brojimo unatrag, 70 minus 5 je 65, to je 665. 720 minus 4. 20 minus 4 je 16, 720 minus 4 je 716. Odlično. 210 minus 8. 10 minus 8 je 2, 210 minus 8 je 202. 330 minus 9. 30 minus 9 je 21, stoga će ovo biti 321. Odlično. Drugi zadatak pokušajte riješiti sami. Proučimo još jedanput treći zadatak. Ptica mudrica nam ukazuje da ovdje oduzimamo od pune stotice. Pokazali smo na početku sata kako to radimo. 100 minus 2, rekli smo da je to 98. Tako je. 200 minus 2, imamo 200 minus 2 jednako je, imamo, oprostite, krivi račun, 200 minus 2 biti će 1 stotica, je li tako? 9 desetica i koliko nam je ostalo jedinica u zadnjem stupcu? 8 jedinica. Izvrsno. Pogledajmo koliko sada imamo stotica. 400. Bravo. Upišimo ovdje 400. Minus koliko oduzimamo? 2. Pogledajmo koliko nam je stotica ostalo. 1, 2, 3. 3 stotice. Pogledajmo koliko je ovdje ostalo desetica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desetica. To je 390 i koliko nam je ostalo u stupcu jedinica? 8. Bravo. 400 minus 2 jednako je 398. Odlično. Četvrti zadatak riješite sami, ukoliko vam je potrebno koristite brojevnu crtu. Otvorimo sada 47. stranicu. Prvi i drugi i treći zadatak riješit ćete samostalno. Također i četvrti. Pokušajmo riješiti sada zajedno peti, šesti i sedmi. Jesmo li spremni? Odlično. Peti zadatak. 370 minus koliko jednako 369. Pogledajmo. 70 minus koliko do 69. Tako, brojimo natrag 1. 200 minus koliko do 192. Izvrsno. 8. 700 minus koliko do 698. Bravo. 2. Dalje nastavite sami. Pogledajmo što se događa u šestom zadatku. Koliko minus 1 jednako 499? Nepoznati umanjenik. Kako ćemo ga izračunati?
zbrajanjem. 499 plus 1 jednako je 500. 101 plus 6 jednako je 107, jer je 107 minus 6 jednako 101. Ponovno je nepoznat umanjenik, pa ćemo ga dobiti zbrajanjem. 893 plus 7, koliko je, djeco? 900, tako je, jer je 900 minus 7 jednako 893. Izvrsno. Dalje nastavite sami. Što vam kaže ptica mudrica? Izračunaj koristi zagrade. Pokušajmo zajedno. Jesmo li spremni? Odlično. Što kaže zadatak? Od zbroja brojeva 238 i 2 oduzmi broj 5. Kaže da trebamo koristiti zagrade. Zbroj brojeva nam je nepoznat, stoga ćemo 238 plus 5 staviti u zagradu. Što znači oduzmi? Oduzmi znači minus koji broj 5 i stavljamo jednako. Prvo računamo izraz u zagradi. Koliko je 238 plus 5? To smo učili na prošlom satu, to je 243. Izvrsno. 243 minus, oprostite, krivo sam vidjela, 238 plus 2 u zagradi minus 5 i jednako. 238 plus 2 je 240 minus 5 jednako je 235. Odlično. Možemo sada riješiti i drugi primjer. Od razlike brojeva 907 oduzmi zbroj brojeva 2 i 1. Otvorimo zagradu. Otvorimo zagradu. Razlika znači 900 minus 7. Zatvorimo zagradu. Oduzmi znači minus, zbroj brojeva, u zagradu stavimo 2 plus 1 i jednako. Znači, dok ne izračunamo zbroj ili razliku, izraz stavljamo u zagradu. 900 minus 7 idemo u nižu stoticu, to je 893 minus 2 plus 1 jednako je 3. 893 minus 3 jednako je 890. Izvrsno. Dragi učenici, odlično ste rješavali zadatke. Za domaću zadaću dovršite zadatke na 46. i 47. stranici kako smo se dogovorili i na kraju riješite zadatke u zbirci zadataka na stranici 28. Želim vam puno uspjeha u radu.